hakkilade yimɓe voilà surtout militants et sympathisants de l'UFDG on yi fawno tumbodirde walla vraiment soutien président Cellou Dalein Diallo, ça c'est très important. No woɓɓe woni yawde tawtiraɓe ya non ko non woɓɓe woni immade ɓurta heɓude force no wodi woɓɓe go wonɓe iwde nokku go joni hara ko ɓe décourage no ke ɗum neeɓi joni noon ɓe ndaari ɓe tawi jaka hina président Cellou Dalein Diallo woni ko Agna joni en ɗon noon ɓe faami kamɓe joni ɓe arti ɓe inni ko ɓe défenseur président Cellou Dalein Diallo par ce que hina kanko jokka joni fo fiwata lagine heɓu jam e kisiye ko ɗum wona ko fiwata Fouta Diallo yo lanɗo iw Fouta Diallo yo laamo lagine hara ko iwɗo Fouta donc hande noon ɓe jogii musidɓe meɗen daraniɓe ɗum ɗon fiwata ɗum ɗon laato sabu intérêt maɓɓe personnel yo fof ware kala iwɗo e kam mo wonɗen on daraniɓe fiyo gonga ñiɓu lagine yehi tawti ɗi bandiji ɗo on ɗon on o woni prêt yo fof maayu han o heddo kanko par ce que hay goto iwata e o gonga mo wonɗen e mum ɗo ya tawta nde fenande ɗo par ce que ko fenande nde anndanɗa hoore ma ni nde ala kattudi mais kono ɓe nisira e ɗum wammay ɗo mo yafaka min mi yed c'est à dire komi tori on musidɓe am jogitore ƴakkirɗe ɗen ɓe yiwɗon ɗo fop ɓeɗo ɗen ko yimɓe nisayɓe ko waɗi ko ɗum ɗon on ko min haalani on ɗum si tawi tun Allah jomiraɗo on ɓay hiɗen felliti ko gooto ɓeɗo ɗen fof ɓe nisira e ɗum wammay ɗo mo yafaka hiɗa wawi accitude wiya wondema hande kadi ɓeɓe wonduɗa ɗo ɗen ɓeɗo ɓe mettitima ɓeɗo ɗen hande kadi on ala famodirde ɓeɗo ɓe teddinama ɓeɗo ɓe respectama immoɗa yaha tawta woɓɓe go daraniɓe gonga ɓay partiji ɗi no ɗuuɗi mais kono a wata yewde immoɗa ɓe kombatuɗa wonnoɗa sarir ko wonnoɗa dénoncude andingol adunallah fof ɓeɗo ɗen ɓe lanni sonjude jama on immoyeɗa tum fi an joni a heeɓi intérêt hu yaha tawta noon ɓen ton inna koye gonga wonɗa inna a wawa yewtude goɗɗo faama jamais de la vie donc haray musidɓe am haray hande on acce hakke mi yewtay ɗo ɗen kadi ko yehi e fi Burkina Faso haray musidɓe meɗen wonɓe Burkina Faso ɓen on wawa ɓe hewtinde message on c'est très important woodi musidɓe meɗen wonɓe Burkina fulɓe Burkina andinɓe lan wondema haray ko ɓay meɗen yewta ko réseaux sociaux haray yomin wawa sensibilise ugo jama fulɓe guinéen ɓe wonɓe Burkina ɓen andina ɓe wondema Burkina Faso leƴƴi ala ton haray koyo jama koyo fulɓe Fouta iwɓe Guinée Conakry wonɓe Burkina ɓen koyo ɓe andu wondema yoɓe yaltu e on combat ɗon hina combat maɓɓe on ko fiila Guinée donc haray yoɓe andu wondema si tawi kamɓe Burkina ɓe ɓe ukkodiri toon kamɓe wata ɓe naatu e mum awa ko ɗum ɗon woni message on mi darno noon mi tawi vraiment ko message wonɗo cohérent par ce que a wawata yewde e leydi goɗɗo ukkoɗa hakkude maɓɓe ton ɗen fi kala haray ko haala wota haala ton mais kono mo bemo no jogui nationalité mum o c'est très important andingol yimɓe men wonɓe Burkina ɓen yoɓe wattankila kala joguiɗo musidɗo wonɗo Burkina yo feƴƴinanmo message on haray koyoɓe wonu ko place maɓɓe koyoɓe joguito nationalité guinéen maɓɓe on hande surtout noon hiɗon suti noon Afrique stabilité ala on yi ko woni feƴƴude Mauritanie ko donc awa haray hande aduna on fof noon deeƴa aduna on fop deeƴa donc haray du moment que fewndo institution ji ɗin fop ino wayi ni wona stable gila États-Unis hannaɓi honto de on yino fof woniri donc haray mo be yo heƴu ko place mum voilà wakkilo ɗen mo be ko duwa waɗande combat ɗon darano ɗon hande ko fi lagine duwa e mapinde voilà hina fi hiɗe wuurde Occident ma hiɗe wuurde leydi Afrique nokkugo ko fi Guinée duwa e mapinde himɓe bandiji no ardi leydi ndin himɓe ɓe andanɗa hoorema ni ko himɓe ɓe tañƴininoɗen vraiment ɓe wawata daranade fenade ko ɓen woni immade wallidira fino o bandijo ɗo ɗe momi jippini photo mum ɗo c'est à dire hanki kadi o yalti ndaare yimɓe no dari no jogui pinka force spéciale on inna lagine fop c'est à dire koye guerre wona mi yetike on nde mo yalta wonde mo yalta haray ko ɗum no infiltra ɗum haray no infiltra ha moƴƴi c'est à dire woɓɓe ɓen haray no waɗi civil no haylo hakkundeji jama on fi tun andugol est ce que faalaɗo Mamadi Doumbouya ala ɗon ko wimi on
no yurmi han feƴƴiti ko oɗo no wi ɗon ko lanɗo ko ɗum ɗo kadi mi yi woɓɓe e maɓɓe no manta no enna he ndaare Mamadi Doumbouya himɓe guineɓe ɓe fof no hiɗimo ko commune kamɓe CNRD ɓe min nani no wola ɗum ha wo ndaare Mamadi Doumbouya no woni e briyirde womo briyude ko ɗum waɗi somi jippini ɗo photowal ngal ndaare ɗo musidɓe an o wiyaɗo ɗo ko lanɗo Guinée ko kala yiwɗo oɗo c'est à dire hiɗa andi oɗo ɗen si tawi ko oɗo ɗen faala jama lagi no faala wadde baaba nation o emba en jaasi waton yeeto lan le contraire emba lagine en jaasi ndaare cadre ɓe guinéen ɓe intellectuel ɓe guinéen ɓe mokobaɓe kippuɓe fi diina mokobaɓe hooloraɓe ko lagine ko ɓen woni e immade inna ko ndu bandiru ɗo ɓe wawata en halfinande leydi men ndi no hawni ha feƴƴiti kono miijoɗa wata no yurmi musidɓe an ɗum ɗo ko fewdo men woni e waɗute au 21e siècle en 2025 ko ndu bandiru ɗo ɓe faala e ardu lagine mi jippintin photowal ngal ɗo ɗum ɗo ko hanki ko photowal ngal hanki ni on yiya mo tun andon koye bunker o hoɗi ko nde o yaltina womi inni on haray fopp no filtra ham moƴƴi pinka no darna ayna e lendin koye guerre fokkiti je vous assure c'est honteux ɗum ɗo no hersini jama lagine uddite guite acci ton hakkil aduna Allah fof no suti o kala faalaɗo lamminde sifa oɗo ko leydi muɗum o heɓata teddungal étranger hande on heɓitata teddungal Sénégal on heɓitata teddungal Côte d'Ivoire on heɓitata teddungal Gambie on heɓitata teddungal Mauritanie on heɓitata teddungal hay nokku par ce que ko bandijo faala ɗon ardinde leydi mon ndi ɗum ko teddungal e mo